balay. Agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Why, bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay, adupay ti may simpa dito'y. Masapul anadalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko as social sa kanaw, di agbalin nga abalayan ta. Ay, huwag ka nung garod. At nakanulugan na. Ahal? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha, at natalon ta. Isuda nga apay nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ay, diyak mo maamuan tanto alakay. Mala, agawaam, tapno malpastan nga agdalos tanay. Adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ko. Bulodang mimampay tayo dakal at telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakal. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ko. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti ubing no makalagip da nanang. Hala, sana balit ay sublimin tumulaang. Nagkatad nga ro dagbagkat. Awan nila kay ko tanapan nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang matanakaw. Kan amang ano ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. Ang damag kay dinagita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Huwag nga raw. Kasla balay ti baknang. Tanay, adapay dakil at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kurtina dagiti tawakan ridaw. Wan. Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ay, wala. Kanimparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samat na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, winasingak. Sa naman lawa na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes, nadalugan na nagsardeng iti bataw. Ay, isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpaiso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam ti lugan na. Saan mo't unay adaan, lakay? Inkasabtan idat ta isagana kundi merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Tiagbaling nga balayan nyo. Papang, isu dadagiti datakil ko. Hello, nice meeting you mga abalayan. Kastamay tabalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay so anaimas. At isang kwent may ama merenda, abalayan. Nginginal madlang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayo ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugar yu, Ramon. Saan una yan napudot? Sana kas ije lugar miya nagpudot. Napudot matla dito'y napigsa ti ini, Tere. Sala na lamiis dito'y nurabi kan agsapa. Ngamno da ini tayo, napudot tayo. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagan ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlangan. Wen garod. Kasla kaano la iti agin inaram ta. Ngam ita, agkasabtan iti mabiit. Wen nga rod,
Kat kasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa Agawid akpay Ramon. Tadyak kayat amay lawan ta. Naimbag tula numalpas ti kasarta. Tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Ha? Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukwami dagita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagiti tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha! Parcinta ito, ti talo anwang inton kasar yaw ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobraw na tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Angem kunam di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa parcintay di talaw. Nagaduunay tatang. Padado ket ti isabat na mapartain ngem datay ali na lakyan. Ay baganan to ko nga isudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay kababain. Ket no nayunan dati mapartay di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusen tayaw. Ay masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay wala. Agpakayo ako ninton bigat. Kay nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan tapno nalawa. Ay wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Among mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adda kadakwada. Ada mo las tog ja balayan mo lakay. Kundisan glas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya ke nakapugpudaw. Ken nagadua susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso pakitaan taman. Pagbalinin ta abungga ti kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta bakay. Ramaw na. Mangabang tayo iti kumbuin ton kasaryo Ay nasaanin tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Da kami ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbaw. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami ti aggastaus. Saan na si ka? Wilay Barok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Barok. Agam di mo ipagpagay iti sa bali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Agam, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Agbayad kamin tao Barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agad ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludin nyo. Medyo dakil, baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mat nalatak asyap dyan na panan yun. Isu nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay nanagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kanagdoble ti presyo da iti daduma asyap. Ket uray at least napintas ti quality da ijay. Parihas mo lang. Ken maysa, saan may kaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, ken taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lama usar. Mabalinto mga ilako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan mi kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da bakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita.
Kamabalin mga oras siyak tulatan tag-make-up kada kayo. May mayat dagi jay tay expert da. Mabalinda pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasarmon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan ka mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang nga ruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisisyaw. Ay nahati pa ang idaading ko. Tani narigat ti pampanunutan da. Pangalaan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro na ama na. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back nang danto mo ngamin. Amumutang ti style da na ng gandatang mana. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpatew. Nga oray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro tak kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Intun bigatan nga umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umianak dita balay yu. Kaano nga, Tere? Jack pa yan mo. Kwa. Into no may alaw siguro. Tadapay papanakiti sumarunungal daw. Anya? Papanamanan nga eh. Kwa. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan nga para medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay inawis mi nga minti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asigura daw nga do ti umay. Ayan yan. Damag ko nga do ti maparte inton kasar da Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ora gitik out to amin adumaray ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala awili, tadun to ti umay ababalasang. Ay, sos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbo nga apakan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarigat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo babaros ti makisala, tata. Ay, wan makiti Ngano siya? Ay, nagsalak to Di oray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awamat siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, hungarong tabalayan. Nasubrahan sa ti sagana. Naimbang no saan ang madadahil dagi siya abalayan. Saan? Tay bagak nga gitik out dagiti tattao. Mayuan gaya. Nakita yun di binalon mi adwa akaban abagas abalayan. Naluto nga samot lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insublida ijilugan mau. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Ang lup-lupyas ti rek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tablusan min ayaw awid. Ay saan? Yawid yung palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Nagitay sobra akarni Tado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Tado matlat dingwan mi dyan lugar mi. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi abalayan. Ado pa ti manok ken baboy may. Ken nagado pa ati kalding may. Oh. Wala balayan. Intakitin asikaswan dagiti agsangpat abisita. Ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled. Indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan pa ay?
Ngam adulakit ni Dayjay na napuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitin na aparwan. Mayatan mo kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin ka. Apaya. Apay niya inalayo. Kat kuko mi nga gasawa Dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, yagyo, tasyak ti mang idulin iti Dayjay. Kasarita mi pa ati. Saanan ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin ni Papang. Ay, saan kayo gaumian dito balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Tahi, apa ya kas jaja sawam ramaun? Ay, jangan ruda mo tatang. Kelahat mo tan nga imungay. Apa inagapa kayaw? Saan mo tatang? So mas dawak no api akas jay ni Terry. Ay. Dan sama bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta, ngay jay ton balay ti pagnadan takalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam, rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Ni, saan ko mamatakas ta ti bagbaga materi? Basit aba nagdayta pang gapon tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panag-group-grupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga eh. Terry! Oh, pasensya mo tayo na Kuramon. Talaga akas day na nusumro. Ha? Anyat ka at asawan pa bang? At na diferensya, ti pa nagpampanunot na nung maramon. Nangro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas day nga ugali na. Iso pasensyahan ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusan ti anak ko Ramon. Hello, Terry. Pang-aasim ka di Agdin na tamanan. Basta, manja akon Ramon. Nauma akon. Saan ka nga yayatan? Agsinatan. Sumapol kayo ti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa manakaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Ay, makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. Ay, no di na kan kayat. Baybayamaw. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao. Iso baybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad ta kini Willie, itinautang ta kin kuana kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalang ni Tiri di parwada. Dahil dyan tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damot lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwan nga ro da. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwan nga raw. Ay napawag bababawi bakit. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapu iti naramid me. Na meris mi timbidut me asaan gaya marumbang tagpalpalanggwad. Nangro natatawan mata talaga ti palpalanggwad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak kanito. Nagmula kami nga rudi ti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang mi kat kasi na nakabayad kami matlaan. Kat timat anak mi ore kasano ti panangayayo na iti asawa na dinan na ayayo iso ang nagsinada.
like, share, and subscribe. Thank you.